بعد از دور پنجم در چهارچوب باخت‌های دسته استقلال چیزی نو وارد نشد. فوتبالبازان این دسته بار دیگر نشان دادند که برای آنها میدان خود و بیگانه وجود ندارد و در همه جا آنها تنها برای غلبه کردن به میدان میآیند. میگویند که فوتبال بازی کلکتیوانه است و در آن تنها دسته‌جمعانه میتوان بر حریف غالب آمد، ولی احیانا مهارت یک بازیگر امکان میدهد که تقدیر بازی را حل کند. رقابت بین تیم‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش موسوم به CSKA پامیر و استقلال دوشنبه در ورزشگاه پلی‌تکنیکوم به این گفته‌های ما مثال شده میتواند. در قسم اول بازی تنها 2 ضربه به سوی دروازه CSKA و استقلال خاطرمان بود. نوردین دوران توپ را سخت به دست دروازه‌بان زد و عبدالله سعیدов در دقیقه 32 ضربه‌اش به تیر دروازه برخورد. در قسم دوم قهرمان این واخوری کاپیتان دسته استقلال دلشاد وصیف در دقیقه 58 با گل زدن شروع کرده اولین گل مهمانان را به هدف رساند. بعد اجرای ضربه آزاد او توپ را ماهرانه به طور دروازه امید حاجی مرادov روان کرد. در دقیقه 72 بازیگران CSKA پامیر سرگرم هجوم شده دلشاد وصیف را از نظر دور گذاشتند و این بازیگر با مهارت حمله برخاوری جوابی را خوب استفاده کرده با دروازه‌بان 1-1 برآمد و حساب را افزود. بعد 6 دقیقه کاپیتان گل سوم استقلال و هتریک خود را به ثمر رسانیده نقطه آخرین را در گلزنی در این بازی گذاشت. 3-0 استقلال در این واخوری غالب آمد. دسته کلوب مرکزی ارتش با استقلال 14 مرتبه بازی کرده در 13 تای آن به مغلوبیت دچار آمده است. تنها 2 رقابت مساوی انجام یافته است. در اول خیلی خوب بازی کردم، قسم دوم سست‌تر بازی کردم، ولی که فیزیکی تیار نبودم. خب کدام گل امروزی شما به نظر شما بیشتر معقول‌تر و نزدیک‌تر است؟ گل اول. گل دوم به فکرم بهتر بود. گل اول نقصر برای که گل شد و بازی ما خیلی رفت پیش رفت که برای 3 گل زدیم. غلبه رو به دست آوردیم. اومد امروز در طرف بازیگرای استقلال بود. بعد بازیگرای خیلی پرقوت در دسته بازی میکنن. از بس که بازیگرای ما خیلی یوشن، ولی من فکر میکنم که بعد خیلی بازیو یک تجربه آموختن که بچه‌های پرقوت قطعی بازی کردن. با گفتن است که 90% بازیگرای استقلال تیم ملی رو تشکیل میکنن. از برام من فکر میکنم که بازیگرای یوشیمو هم باید هم خیلی پیشروی کنن و برای تیم ملی به فیروز کردن باید اقلا همه خیلی بازی کنن. در دور پنجم لیگ ملی فوتبال دسته خیر وحدت اولین بازی امسالی خود را در ورزشگاه شهر وحدت برگزار کرد. شماره زیادی مخلصان برای دستگیری دسته دوست داشته‌شان با تیم وحش قرغن‌تپه به میدان آمدند. باز یک ورزشگاه بازی‌های موسم نو لیگ ملی فوتبال را استقبال کرد. سرود ملی در آن صدا داد و پرچه مملکت برافروخته شد. دسته خیر تا این دم بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌کرد و شماره زیادی مخلصانش برای دیدن بازی‌ها به شهر می‌آمدند. اکنون همه امکان داشت بازی را در شهر وحدت تماشا کند. واخوری با دسته وحش با برتری صاحبان میدان آغاز شد. فوتبالبازان جوان وحش حمله‌های صاحبان میدان را برطرف کرده می‌کوشیدند هجوم جوابی تشکیل کنند، ولی به تجربگی فوتبالبازان به چشم می‌رسید. از سوی دیگر وحش امروز از نگاه مالیوی دشواری‌های زیاد دارد. دسته‌ای که سال‌های زیاد برای تیم ملی تاجیکستان بازیگران خوب تربیت می‌کرد از احتمال دور نیست که از اذیت مالیوی برهم خورد. داوری واخوری در دقیقه 17 و 19 میرزابек میرزویف و اولوقبek عبدالخیرов را که با احساسات راه داده رفت بازی را خلبدار کردند از میدان راند. در این مسئله قرار کمیته آداب فدراسیون فوتبال جمهوری به تصویب خواهد رسید. لگنر دسته خیر ایدو ناپلیون در دقیقه 28 حساب را افتتاح کرد. همین بازیگر توانست در دقیقه 52 حساب بازی را افزاید. 2-0 دسته خیر به صفحه پیش برآمد.
дар ин рақобат Айдоҳ Наполеон имкон дошт тӯби сеюмро ҳам ба ҳадаф занад, вале аз масофаи наздик зарбааш ба ҳадаф нарасид. ман хурсандам ки имрӯз ду голро ба самар расонидам. Бозӣ ба назарам хеле ҷолиб гузашт ва мо тавонистем мухлисони дастаро шод кунем. аз клуби марказии варзиши артиш ба ин даста гузаштам. дар бозӣ бо дастаи регар ҳам голеро ба самар расонида будам. дар бораи дағали дар бозии имрӯза ҳаминро гуфтаниам ки дар бозии футбол ҳама ҳолат рӯй доданаш мумкин аст. аз ин рӯ бозингарон худро идора карда натавонистанд ва ин ҳолат рӯй дод. мухлисони сершумори хайр ба бозиҳои зебои ин даста дилбастагӣ зиёд доранд ва омодаанд дар ҳама варзишгоҳҳо ба хайр мухлисӣ кунанд. аз даста чиро интизор ҳастед? ман аз даста хеле интизори бузург дорам. дастаи хайр яке аз дастаҳои пурқуввати ҷумҳурӣ мебошад. ман аз дастаи хайр ният дорам ки бо бозии ҳалоли худ дар чемпионати ҷумҳурия мо яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. дар даври панҷум тими парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров регари Тадазро дар варзишгоҳи фурудгоҳ ба ҳузур пазируфт. гузороши ҳамкоронамон дар ин бора. тими парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз бунёдаш чун яке аз дастаҳои довталаб ба унвони чемпионӣ муаррифӣ мешавад ва ҳамасола бо бозиҳои хубаш дили мухлисонашро шод кардааст. аммо барои чемпион шудан ин даста солҳои қабл ва имрӯз ҳам чизе намерасад. дар ҳайати дастаи парвоз солҳои пешин беҳтарин футболбозони кишвар ҳунарнамоӣ карданд ва имрӯз ҳамчун Юсуф Рабиев бозингароне ҳастанд ки дастаро ба пеш мебаранд. дар 5 давраи аввал парвоз аз худ маҳорати олӣ нишон дода аз пай истиқлол барои ноил шудан ба унвони чемпионӣ ба пеш метозад. дар вохирӣ бо дастаи регар Тадаз ба дастпарварони сармураббӣ Алиёр Ашурмадов муваффақ шуд ки бар дастаи номдор регар Тадаз бо натиҷаи 2-1 дастболо шаванд. ин ғалаба ниҳоят душвор омад. танҳо дар дақиқаи 71 ба Фарҳод Тоҳиров муяссар шуд ки аз зарбаи пеналтӣ ҳисобро кушояд. баъди 9 дақиқа яке аз ҳамлаҳои меҳмонон бо задани гол анҷом ёфт. Бахтиёр Қаландаров муаллифи гол шуд. 3 дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ Юсуф Рабиев тавонист бо голи задааш тими парвозро ба сафи пеш барорад. ин голи задашуда тақдири бозиҳоро ҳал кард ва парвоз пирӯзи чорумини худро ба даст овард. ҳаминро қайд кардан ба маврид аст ки дар бозиҳои лигаи миллии футбол дағалӣ дар майдон ва вайрон кардани қоидаи бозӣ зуд ба мушоҳида мерасад. дар ин бозӣ ҳам 8 нафар бозингарон аз ҷониби довар Насрулло Кабиров огоҳӣ гирифта, 2 нафар Орзу Додхудоев аз дастаи парвоз ва Абдурасул Раҳмонов аз тими регар Тадаз аз майдон ронда шуданд. дар шаҳри Душанбе дастаи ҷавонони кишвар бо ҳидояти Салоҳиддин Ғафуров ба машқҳо фаро гирифта шуданд. аз 27 май дар ҷумҳурии Озарбойҷон мусобиқаи футболбозони ҷавон барои ҷоми Каспий оғоз меёбад. дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ ба гурӯҳи С шомил шуда рӯзи 29 май бо тими миллии ҷопон рақобат мекунад. рақиби дуввуми тими миллии футболи мамлакат дастаи Гурҷистон ба шумор меравад ки он ҳам дар ин мусобиқа яке аз тимҳои пурқувват пешгӯӣ мешавад. дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои аввалро мегиранд ба даври нимниҳоӣ роҳ меёбанд. тимҳои миллие ки дар вохӯриҳои гурӯҳӣ имтиёзи камтарро ба даст меоранд барои ишғоли зинаҳои поёнӣ талош меварзанд. ҳарчанд ин вохӯриҳо барои дастаи мунтахаби тоҷикистон хеле мушкил аст, вале мураббиён умед доранд ва кӯшиш мекунанд ба натиҷаи назаррас комёб шаванд. тамринҳои ҳайати асосии даста дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ то рӯзи 25 май идома мекунад. сармураббии даста Салоҳиддин Ғафуров ба мо гуфт: бозингарони мо бисёртар аз ҳама дастаҳои лигаи олӣ ки дар ҳайатҳои дуюми ин дастаҳо бозӣ мекунанд иштирок доранд ва мақсади асосии мо дар он аст ки мо дар ин бозиҳо нағз баромад кунем, барое ки аз соли медонед соли дигар ҳамин даста дар бозиҳои байни 19-солаҳои барои дарёфт гирифтани ба бозиҳои финалии Осиё баромад мекунанд. аз мин марҳила тайёрии мо сар шуда истодааст. ин ҳафта чорумин чорабинии Федератсияи футбол аз рӯи барномаи соли оммавияти футбол дар Тоҷикистон дар шаҳри Қурғонтепа баргузор гардид.
дар меҳргон беш аз 300 нафар кӯдакон иштирок карданд. тафсилоти бештар дар ин бора дар барномаи мо. дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри қурғонтепа кӯдакон аз ноҳияҳои бохтар, вахш, абдураҳмони ҷомӣ, хуросон ва шаҳри қурғонтепа барои иштирок дар ин меҳргони футбол ки мақсадаш ривожу равнақ бахшидан ба футбол ва тарғиби ҳаёти солим мебошад ҷамъ омаданд. бо барпо кардани бозиҳои гуногун масъулини федератсияи футбол ба дили кӯдакон меҳрро ба варзишу бозии футбол мекориданд то дар лаҳзаҳои фориғ аз дарс онҳо ба ин намуди варзиш машғул шаванд. устодони футбол чун Владимир Домулоҷонов тавзи бо тӯб муносибат кардану чӣ тавр истифода бурдани усулҳои маъмули футболро ба кӯдакон меомӯхтанд. ҳаяҷони иштирокчиён поён набуд. ба онҳо 300 тӯби футбол аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон супорида шуд. من خواننده صنف 4A در لیسه رقم 1 شهر سربند زندگانی میکنم. من در اینجا خیلی شادم که با این بار اول است که من با این مسابقه با اینجا آمدم با فستیوال جوانان آمدم. من میخواهم که در آینده جوانان آینده ملت باشند. من میخواهم که در آینده فوتبالیست جوان شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.